Welcome to my YouTube channel. Infinity Rankers na adom butaram noksari. Channel asibu growth tobada mayamgi mateng ijari mayam support tobiramu. Channel asibu subscribe tobiramu, like nambiramu, comment pibiramu. Maya asoiba aranba yauragasu mayam na chumthokpiu suggestion pibiramu. Mathangi video singta asoiba sing semthoknabagi khudongchaba pibiu haijari. Yareko amaga muk tawseba sum lawding ngasi di khara tawrani noina paamabnina active iraseba ko achamba hana igiji aduga na kona lusalakjeba ko hojiki head hobaga kaino tawrodi lusalordi chengi bi film leyaneba ai mu chenbado adugi type tawraneba farese asimdang hairamagese yong da hairako cat hair cat chase tanabdo hang cat adi kaino hangdong chase tanarami habni ko the mouse uchi do tanarami habni adu taragadi sida leise kaino si subject natro plus sina si kaino b3 ko b2 ko plus si mouse the object leneba adu taragadi si kaino subject plus v2 से कई टेंस नो कई टेंस से सब्जेक्ट प्लस v2 से कई टेंस नो पास इंडिफिनिट थ्रो से और सिंपल पास है लेकिन sp इरेगे का अरे तारगे सिंपल पास ता कंजुगेशन तो पैसिव ता कंजुगेशन तो मतलब दा कमाई की है मतलब दा सब्जेक्ट प्लस was नत्रगा where hydro हाँ plus b3 igidro aibo mana igidro ba idana simple past kanoda passive conjugation sumai ibne ba pare adu taragadi irajeba sina object natro passive iraje ko object na matha karakane have natro subject ora kana iro the mouse haraga mouse uchi aneba si singular neba ko kan ko singular oramnina kaidore singular dadi kai season was where season godro season roidna was season na the mouse was haraga kana ni b3 happen na draw b3 di dum si oibo dum chess dum mahai tana bje idi dum tape ko aduna the mouse was says hani tanara mi have ko by kanana subject am hap by hap have na draw the cat my idea. The mouse was seized by the cat. Harakane. Yare ko. Adagi matang da mu matang da active amaga mu lower se. Kamai lower ne? They sumaya ira se. They build they ko. They are building a house has Maya they are building a house makoina yum ama sari haibane sai haiba kano sai deni ko building this build this habu adu ta si kaino si is kaino subject natra plus si verb le plus object le si object ne adu ta si kaino subject ire plus r ire plus v1 plus ing जे कई tense नो से सी कई tense हो जाए subject plus v1 plus ing जे कई tense हो रहा subject ले ना सी present r नत्रगा is नत्र r जे कई नो continuous नत्रो कनागी present नत्रो present continuous नो pc नत्रो present continuous ने बा यांता बरा adu taragadi present continuous the passive to kamai oli haibadune ba in tiktak tise adu taragadi subject iradana adaga is natraga am natraga are ide natra aduga plus being have to natro continuous study aduga plus b3 eo ba ma ide ne ba yanta bra adu taragadi haji iraje passive to kamai olagi chi yenga je ba adu taragadi passive natro sa lai je ja adu taragadi ham iro se sumai iba matamda subject si kano
subject se kano house natro a house hairane a house yum mama yum je singular natro singular oi ta di kai dan is harane ba ko a house is haraga being hapo have natro being hapo being bilgi b3 di sumai iba b u I l t oi ko bill ko by kana by ama hapo have natro by kana oi de ba by kana oi de ba hairo di gidi di am hairo dro ai nga sa hai gidi di mana on gane ba yan ta bra yai ko anta amatang tawse aduga losilase sida amatanga adagi sida passive natra amla active amatanga haigese active ta kama irase ga kanamra simanya hairasi achamba amtang hairasi ko the rain nong sina ko nong sina had flooded haibni flooded di ching irau thon bodo flooded ko flooded the street haiba street adi kano do lambi ko street hairase ko adu ta di si kano subject natra ha adagi sina kano s plus head flooded have natra sina verb oideni sina object oideni oideni adu daragadi subject plus b2 je subject plus head natra head hairana plus b3 je kai tense no subject plus head haraga b3 je kai no past perfect natro ha past perfect natro past perfect ta passive voice ta kamai ongi hairo kamai ongi ge sumai idro subject plus haraga had been hydro had been haraga plus b3 oigidro adu taraga di haji iraje ba sumai le de natro adu taraga di passive ta mai iroba passive ta sumai iba matamda the street is mamang kar de natro object sina mamang kar kan hem natro the street harago street lambi do ko had been hairane ba si had le na bin hapsalani bin hairani plus b3 natro b3 this flooded adum haire ba ko flooded ko by hapne have natro the rain sumai haide sumai passive one de ba kan ko the street had been flooded by the rain haidene sumai tong tine yan da bra sumai passive one gane ba kan sibok da khang barengo khang draga ne ai mathang da amusu takine ba nasina loidong na te sida yang koi takine ko yam lai ba niyom se active passive ka narration ga se voice sense ka narration ga se voice sense ne he lui ba ko narration di lai ba marom da hanggo sidi oli khang di on di khang di tor kane ba sido on bu man on da bu man object thigang da bane kar maro lama adagi torokhine bore hayeng amai on dai no niyom yam na lei ba ko sigiti si mayam je mathang da tor ko